turasoma mu gitabo c'itangiriro. Igitabo c'itangiriro ni ibice 15. Turasoma ku murongo wa mbere. Igitabo c'itangiriro ibice 15 murongo wa mbere. Ego. Aravuga ngo nyuma y'ivyo Uhoraho abonekera Aburahamu aramubwira ati, Aburahamu we, ntukagire ico utinya, ndi ingabo igukingira kandi nzaguha ingororano ikomeye. Aburahamu aramubaza ati, Nyagasani Uhoraho, kumva iyo ngororano bizamarira iki, kandi ngiye kuzapfa bucike? Eliyazeri w'i Damasi niwe ugiye gusigara mu vyanje, kandi ari umwe mu bagaragu banje. Niwe uzanzungura kuko nta ruvyaro wampaye. Uhoraho aramusubiza ati, ntabwo Eliyazeri uzakuzungura, ahubwo uzazungurwa n'umuhungu uzivyarira. Nuko Uhoraho ajana Aburahamu hanze, aramubwira ati, itegereze ziriya nyenyeri ziri kw'ijuru, urabona ushobora kuzibara? Uruvyaro rwawe niko ruzangana. Amen. Aburahamu yizera Uhoraho, bituma Uhoraho amubara intungane. Amen. 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 Bongereho irindi mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka ni igice ca mbere. Turasoma ku murongo wa 37. Ni umurongo mutoya dusoma, turasimbuka tugere ku murongo wa 45. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. 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 Umurongo wa 45 bakavuga ngo, kandi hahirwa uwizeye kuko ivyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Amen. 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 Eka tube turekeye aho ngaho, bindi turagenda tubivuga. Ijambo Imana yampaye ko turi buganire uyu munsi, nuriya murongo dusomye mu butumwa bwiza bwa Luka bice ca mbere n'umurongo wa 37. Uravuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ego. Turashima Imana kuko twamenye Imana ivuga kandi igasohora ivyo yavuze. Amen. Twarayizeye, turayimenye kuko ari Imana ivuga kandi izisohora ivyo yavuze. Asante sana. Hari abizera Imana zitavuga, bakazisenga Imana zitumva, Ego. kandi ntizigire ico zibakorera. Hari abasenga ibigirwamana bakavyirirwa bavyikubita imbere, bakabiramya, Ego. bakabisaba uruvyaro, bakabisaba ubutunzi, ariko ntibagire ijwi bumva. Ego. Uriya Eliya hariya mu gihugu yari ari muri Israeli. Eliya
yari azi neza ko ingabo za Bayali zitavuga. Yari azi neza ko zidakora. Ego. Niyo mpamvu yagiye kwiyereka umwami Ahabu. Aramubwira ati rero uyu munsi turebe imana tuzakorera iyo ariyo. Nimba ari izo mana zanyu inyo mana za Bayali arizo twese tuzagoboka, arizo twese tuzaja dusenga. Kandi nimba ari Uwiteka imana yacu nanone ariyo dukorera. Amen. Aramubwira ati ngaho zana ingabo zawe tuje ku musozi wa Karumeli. Ego. Imana tuzahamagara ikabarura ibimenyetso. Imana tuzahamagara igakora imirimo n'ibitangaza. Ibyo ngiyo aba ariyo twese tuzakorera. Asante sana. Eliya yazi neza kuko imana za Bayali zitavuga, zitumva, ndetse zidakora. Ego. Maze niyo mpamvu ngo yabahaye umwanya wa mbere ngo nibabanze. Birika tubwira ngo barahamagara imana yabo ngo ntibagirijwe bumva. Ego. Ntibagira n'ikimenyetso babona. Birika tubwira ngo barahamagara bageza mu gihe cya nimunsi. Bageze igihe Eliya ngo akaza babwira ati rero bishobora kuba mutari kuvuga cyane, nimurangurure n'ijwi rirenga kugira ngo imana zanyu zumve. Zishobora kuba zitari hafi, ariko turashima Imana twebwe ko imana yacu tuba hafi. Amen, amen. Ntabwo kuyibwira bisaba gusakuza cyane. Ntabwo kuyibwira bisaba kuvuga n'ijwi rirenga. Ego. Ngo niyo uvugiye mu mutima irakumva. Asante sana. Maze Eliya ngo arababwira ati ahari wenda ishobora kuba iri kubona mutibabaje nkaho nimwibabaze kugira ngo imana igire icyo ibabwira. Nabwo ngo barabikora baribabaza. Bibiliya ivuga ko bazubike baguye kugira ngo bumve ijwi ry'Imana, ariko ngo ntacyo bumvise. Turashima Imana kuko yaduhaye kuyimenya. Amen. Tumenya ko ari Imana izi duha amasezerano Ego. kandi ikayasohoza. Asante sana. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Hariya twasomye mu bice 15 duhasanze inkuru z'umugabo witwa Aburahamu. Uyu Aburahamu mu bice 12 niho tuhasanga inkuru z'uburyo Imana yamuhamagaye. Ego. Imana iramuhamagara iramubwira ati Aburahamu, ahaguruka uve mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu, Ego. usiga inzu ya so, uje mu gihugu nzakwereka. Imana iramubwira ati imuha amasezerano akomeye cyane. Icyambere yaramubwiye ngo Aburahamu, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ego. Haleluya. Amen, amen, amen. Ati muri wowe Aburahamu uzakomokwaho n'abantu bafite ububasha, bafite ubushobozi, bazitwa ubwoko bukomeye. Asante. Uyu munsi iyo ureba Abisiraheli mu by'ukuri uburyo bamaze kwiyubaka, nta gushidikanya kuko iby'Imana yavuze byabasohoreye. Ego. Mu by'ukuri ubona uburyo bamaze kwiyubaka mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bwa politike, mu buryo bw'ubukungu, uravuga ati mu by'ukuri uko isezerano Imana yabahaye kuko izabahindura ubwoko bukomeye yarabikoze. Asante. Icya kabiri irababwira ngo Aburahamu niwemera ukava mu gihugu
cyawe ukaja mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha. Nzaguha umugisha. Nzaha umugisha imbuto zo mu nda yawe. Amen. Nzaha umugisha amasambu yawe. Nzaha umugisha amatungo yawe. Uzagira umugisha impande zose. Amen, amen. Maze irya gatatu iramubwira ngo Aburahamu, nzogeza izina ryawe. Amen. Nzogeza izina ryawe, izina ryawe rizamamara. Izina ryawe rizavugwa. Hallelujah. Izina ryawe uzavuga uhari cyangwa utagihari, rizakomeza rivuga. Hallelujah. Turashima Imana kuko uyu munsi turimo tuganira kuri Aburahamu. Nubwo yashaje hashize imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ariko kuko ari jambo Imana ivuga ngo rihere. Asante sana. Dukomeje kumuganirira no muri aya masaha, muri iyi nibature yacu. Nibyo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Asante, amen. Iramubwira ngo Aburahamu, nawe ubwawe nzagera aho nguhindura umugisha. Amen. Uzaba umugisha. Hallelujah. Aba muzabana bose bazamenya kuko uri umunyamugisha. Amen, amen. Umugisha uzaba ufite aho uzaba uri hose. Iramubwira ngo nzaha umugisha bazawukwifuriza bose. Asante. Abo muzabana, abaturanyi bawe, abazaje bakwifuriza umugisha, nanjye nzawubaha. Amen, amen. Iramubwira ngo abazibesha kandi bakakuvuma, nanjye nzabavuma. Yego. Kandi ijambo iramubwira ngo imiryango yose yo mu isi izahabwa umugisha ivuye kuri wowe Aburahamu. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Imana imuha amasezerano akomeye cyane. Aburahamu ngo yicara yategereje. Ngo baje kugera hariya ku gice cya 15 niho twasomye. Yego. Imana irongera iramwibutsa. Kubera ko Imana ituzi ko turi abanyantege nkeya. Yego. Hari igihe itubwira ibintu tukibagirwa vuba. Ariko Imana yacu izitwibutsa. Amen. Maze hariya ku 15 Imana ngo iramwibutsa. Bibiliya iratubwira ngo iramubonekera. Ngo imujana mu iyereko. Maze ngo Imana iramubwira ngo Aburahamu, ngo uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Ngo kuko wemeye ugasiga igihugu nagutegetse gusiga. Ukaja mu gihugu nakweretse. Ngo nzakugororera ingororano ikomeye cyane. Aburahamu ngo abaza Uwiteka, ngo arabubwira ati, Mana, Uwiteka Mana yanjye, uzangororera iki ko ngenda ndi inshika? Kandi uzazungura urugo rwanje Eliyazeri w'umunyedamasiko. Ati dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanje azaragwa ibyanje. Hallelujah. Amen, amen, amen. Nta rubyaro wampaye, dore Eliyazeri w'umunyedamasiko niwe uzaragwa ibyanje kuko wanyimye urubyaro. Maze ijambo ry'Uwiteka ngo riza kuri we riti, uwo si uzaragwa ibyawe, ngo ahubwo uzakomoka mu rukigi rwawe niwe uzabiragwa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uwiteka arirahira ngo nukuri ntabwo Eliyazeri w'umunyedamasiko ari uzaragwa ibyawe bizaragwa n'umwana uzava mu rukigi rwawe Aburahamu.
Amen. ngo Imana muri iryo yerekwa ngo iramusohokana ahari mu ijoro ngo iramwereka ngo nabashe kubara inyenyeri nimba yabasha kuzibara. Yego. Aburahamu ngo arasohoka arareba inyenyeri ngo abona atobasha kuzibara. Ngo Imana iramubwira ngo niko urubyaro rwawe ruzangana. Amen. Amen. ngo rongera iramusohokana imujyana ngo mu kibaya cy'inyanja imwerekwa umusenyi. Iramubwira ati uyu musenyi ukubona ari mwinshi niko urubyaro rwawe ruzangana. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Maze ngo Aburahamu ngo yizera Uwiteka ngo abimuhanyiriza no gukiranuka. Nuko ngo bakomeza kwizera Imana yabo. Amen. Imyaka rero iragenda bategereza icyo Imana yabavuzeho. Yego. Ngo barategereza urubyaro ntibarushoka barubona. Babona bageze mu gihe cy'izabukuru. Sara umugore wiwe ngo ageze mu gihe cyo gucura atakibasha kubyara. Uriya mu masiyanse tuba twiga bavuga ko kubyara umugore ashobora kugira ubushobozi bwo kubyara afite guhera ashobora kubura ubushobozi bwo kubyara guhera ku myaka 45 kugera kuri 49. Bakavuga ko 1% ari ushobora kubyara afite imyaka 50. Ariko Sara yararengeje iyo myaka. Nta cyizere cyo kubyara yari afite. Yego. Ariko turashima Imana kuko nta jambo ryayo nta sezerano ryayo ritazasohora. Yanjye. Atubwira ngo mu gihe amaze kubona bamaze gucika intege kuko Imana ndi kwizibigenza hari igihe itinze isezerano. Iraritinza rwose, iraritinza igihe kiza kugera. Ngo Sara ahamagara umugabo. Aburahamu aramubwira ati se harya wavuganye n'Imana? Ndate rwose twaravuganye. Imana se yakubwiye ko njyewe Sara nzakubyarira umwana w'umuhungu? Aburahamu ati niko yabivuze rwose. Amubwira ati reka ngubwire amakuru, ushobora kuba nta makuru ufite. Naracuze nta bushobozi bwo kubyara ngifite. Ariko reka umugore wawe w'isezerano ndabikwemereye. Genda ufate umujakazi wacu uzamubyareho umwana. Uwo mwana azitwa uwacu, uwo mwana azarererwa mu rugo rwacu yitwa uwacu. Bibiliya iratubwira ngo Imana irabareka. Barabikora. Babyara umwana. Igihe kiza kugera. Imana ikabareba ikavuga ati ariko njyewe uwo navuze ntabwo ari uwo. Yego. Uwanje navuze ntabwo ari uwo. Yego. Haleluya. Amen. Amen. Uko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheze. Hallelujah. Mu gihe cy'imyaka ikabakaba 90. Sara w'umukecuru arasama. Arabyara. Abyara umwana w'umuhungu. Bamwita Isaka. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Abyara umwana w'umuhungu bamwita Isaka. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo riheze. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Hari igihe rero Imana itinze isezerano ryayo. Iziritinza rwose. Ndetse ukaba wakwibagirwa.
ni nabyo biri gutuma abantu benshi bava mu buntu bw'Imana cyangwa bava mu byizerwa, nuko baza bibagirwa ibyo bavuganye n'Imana. Ariko Imana yacu irasezeranya kandi igasohoza. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Imana isezeranya kandi igasohoza. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana rigira imbaraga. Nza ntekereza umunsi Imana ihamagara Mose, iramubwira ati genda uje muri Egiputa, ni wowe mbonye uzajana ubwoko bwanje mu gihugu cy'amasezerano. Imana iramubwira ngo jana iyo nkoni yawe kwa Farawo, ikimenyetso nguhaye kuko turi kumwe nuko uzagerayo ukayikubita hasi gahinduka inzoka. Ariko Imana ntiyamubwira ko n'abanyegiputa bagira inzoka. Mose aragenda n'inkoni yiwe na mwene se Aroni, bagerayo muri Egiputa, babwira Farawo ko batumwe n'Imana kuza gucura ubwoko bwayo bugasubira mu gihugu cy'amasezerano. Nuko ngo baraganira ibiganiro birebire. Farawo ngo aza kubabaza ati niko nimumbwire ni ikihe kimenyetso kinyereka yuko muri kumwe n'Imana? Ni ikihe kimenyetso kinyereka kuko ari Imana yabatumye? Bibiliya ikatubwira ngo Mose yari afite inkoni, ngo aramubwira ati dore iyi nkoni yaje ninyikubita hasi irahinduka inzoka. Ngo arabikora, akubise inkoni hasi ihinduka inzoka. Maze ngo Farawo aramubwira ati ye baba we, ati hano mu gihugu cyanjye cya Egiputa ati abarozi n'abapfumu n'abakonikoni bose ntawe udatunze inzoka. Ati reka mbaguhamagarire maze urebe. Bibiliya ntizitubwira umubare yabo yahamagaye, ariko ngo abanyegiputa baje bitwaje inkoni zabo. Abarozi n'abapfumu n'abakonikoni ngo baraza bakubita inkoni zabo hasi. Nabo bazikubise hasi nabo ngo zihinduka inzoka. Nza ntekereza ngo umwanya mutoya uburyo Mose na Aroni barebanyeho, bashobora kuba baravuze ati se Imana ko itari yatubwiye ko nabo bagira inzoka. Ariko icyaje gutangaje nuko ijambo ry'Imana rero rigira imbaraga zimira izindi mbaraga zose. Ngo babona ko inzoka ya Mose ngo izamura umutwe, ngo igafata inzoka y'abanyegiputa imwe imwe ikagenda imira. Babona inzoka z'abanyegiputa zose zirarangiye. Haleluya. Amen. 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 Kwari ukugira ngo yereke Farawo ko ijambo Imana yavuze rifite ububasha, rifite n'imbaraga zibasha kumira izindi mbaraga zose. Amen. Niyo mpamvu rero ijambo yavuze ntawarihagarara imbere. Amen. Ijambo yavuze nta mbaraga zarihagarara imbere kugira ngo ridasohora. Asante. Haleluya. Hallelujah. Imana yacu irakomeye. Nigeze kumva umuntu umwe w'umukristo wacu, aho nari imbere y'umushumba ku itorero rimwe nayoboraga. Umudamu umwe yaduhaye ubuhamya. Aduha ubuhamya, atubwira uburyo yashatse, yari umukobwa w'umukristo usenga Imana. Imana imuha amasezerano ko izamuha urugo. Imana imuha amasezerano kuko azabyara.
ati rwose nari mfite amasezerano meza pe, yego. atari ko maze gushaka ati ndarwara. Ararwara imyaka myinshi, bagerageza kuvuza ati birananirana. Nyuma aza kubona ngo umudokiteri w'umuspecialiste wize ibintu byo mu nda, yego. aramubwira ati rero ati umura wawe wararwaye ntabwo ushobora kuzabyara. Kandi ngo yari amaze kuzunguruka ibitaro byinshi bagerageza bikanga. Uwo mudokiteri aramubwira ati kugira ngo uzagire ubuzima nuko uwo mura wawe tuzawubaga tukawuvana mu nda. Maze ngo aramubwira atoya dogiteri, reka twongere tuje gusenga Imana. Imana yambwiye ko nzabyara. Haleluya. Amen, amen. Dogiteri ngo akamubona nk'umuntu w'umusazi. Ariko se wowe uraja gusenga urusenga iki ko mbona warwaye kandi umuti ari ukuyivana ukazabona ubuzima. Nuko Bibiri noneho ngo aragenda, yego, ngo aja gusenga Imana iricecekera ntiyagira ikimubwira. Bafata amasengesho y'iminsi nk'itatu asenga Imana ntiyagira ikimubwira. yego. Barongera baragaruka n'umugabo, baraza bashike mu rugo. Noneho ngo sukurwara araremba. Bamusubiza kwa muganga ngo bagereyo. Muganga arababwira ati rero njewe ico nababwiye ni cya kindi, icyamukiza nuko twakura nk'umura hanyuma akazabura urubyaro ariko akazagira ubuzima. Ngo dogiteri abamufata barasinya papuro yabahaye ngo barasinya. Amaze gusinya ngo aramubaga arukuramwo. Rwose ngo amaze kumubaga umuntu aragenda arakira aba muzima burundu. Yego. Igihe ngo kiza kugera, amaze imyaka 3 rwose ari umugore ukomeye wakize rwose. Aza ngo kurwara. Ararwara cyane, ararwara birakomera, asubira kwa muganga bagenda bareba ibyo yarwaye. Hano mu Rwanda bagira icyo bita mituweli ko bivuza. Kandi utangirira ku bitaro bikwegereye, ukagenda uzamuka iyo uburwayi babunaniwe bagenda baguha za transfer. Yego. Bagenda bamuha transfer ariko abamupimye bwa mbere ku bitaro bimwegereye babusanze ngo atwite afite inda y'amezi 3. Tiyabyemera aja ku bindi. Naho ngo hagere baramubwira ati turabona utwite. Ngo aragenda aravuga ati njewe nzabyemera ari uko wa mudokiteri wambaza ari ubinyibwiriye. Ngo aragenda aja kumushaka ngo ashike nawe ngo kubite nk'ibipimo asanga aratwite inda y'amezi 3. Rero ijambo ry'Imana rizaruta izindi imbaraga zose. Igihe cyarageze aza kubyara umwana w'umuhungu. Naherutse afite umwe, ubwo bahise banyimura, sinzi nimba hari abandi yaje gukurikizaho. Ariko icyo nashaka kuvuga ni uko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen, amen, amen. Haleluya. Haleluya. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Hano mu Rwanda tugize igihe kigera ku mezi 7 insengero nyinshi zifunze. Abakristo benshi ntibaterana. Kandi abenshi zabaviriyemo gusubira inyuma. Amwe baraguye rwose. Yego. Ariko icyo tuvuga ntabwo ari amateraniro babuze. Ahubwo nuko bibagiwe ibyo bavuganye n'Imana. Ukuri. Imana yacu irakomeye. Izivuga kandi gasohora. Amen. Haleluya.
Asante sana. Mose atuma abagabo 12 gutata igihugu cy'i Kanani. Ngo yatoranyije abagabo 12 kandi atoranya abagabo muri buri nzu cyangwa muri buri muryango. Igende yakura umugabo umwe abagabo 12 kugira ngo nibaza kuvuga amakuru buri nzu yose izamenye kuko amakuru babwiwe ari ukuri. Yego. Ntihagire inzu itazahagararirwa. Abagabo 12 ngo baragenda. Bageze mu gihugu cy'i Kanani basanze ko ari igihugu cyiza. Ari igihugu gifite umwero ukomeye cyane. Yego. Ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Hanyuma ibyo babonye barabibonye. Hanyuma ngo baza kugaruka. Yego. Bageze mu nzira, bageze gutanga ubutumwa bakuye muri Kanani. Abagabo 10 ngo nibo babanje kuvuga. Bibiliya iravuga ngo babwiye iteraniro ryose ry'Abisirayeli barababwira ngo igihugu twakizengurutse twakibonye. Twasanze ari igihugu cyiza pe. Yego. Twasanze ari igihugu gitemba amata n'ubuki. Dore n'imbuto zo muri icyo gihugu ngizi twazizanye. Hanyuma ngo bashyiramo akantu baravuga ati ariko twagisanzemo abagabo barebare. Yego. Twagisanzemo abagabo banini. Twagisanzemo abantu bakomeye. Yego. Twagisanzemo abantu tutazashobora kurwanya ngo dushobore. Ubwo ngo twababonaga tumeze nk'inziga imbere yabo. Inzige wenda abenshi twazibonye ariko bavuga ko ari akantu kameze nk'ihanzi. Akaba yibonaga ari akantu k'agasimba kari imbere yabo. Ati twibonaga tumeze nk'inziga imbere yabo. Ati abo bagabo ntitwabarwanya ngo tuzabashobore igihugu tugiture. Abagabo 10 bose niyo raporo batanze imbere y'iteraniro ryose ry'Abisirayeli. Ariko abagabo bari bibutse iby'Imana yavuze. Yego. Haleluya. Amen, amen. Yosuwa na Kalebu nibo bagabo ngo bibukaga ibyo bavuganye n'Imana. Bari bafite amasezerano Imana yabahaye, bari bazi neza kuko nibayagenderamwo igihugu Imana izakibaha. Amen. Maze ngo baravuga ati igihugu koko uko bagenzi bacu bakivuze niko kimeze, ni cyiza, ni igihugu cyera imbuto nyinshi, ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Ariko Imana yacu nimba twishimira igihugu tuzakibamo. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Igihugu tuzakibamo nimba Imana yacu twishimira. Nimba Imana yacu turi mu ruhande rwayo. Yego. Igihugu izakiduha. Amen. Haleluya. Amen. Abo bagabo bazirikanaga amagambo bavuganye n'Imana. Uyu munsi ushobora kuba waribagiwe amasezerano Imana mwana mwavuganye. Ariko mureka nkubwire ngo n'iyi myaka yakwikubiranya ikaba myinshi, Imana nziza yibagirwa icyo yavuze. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Usomye hariya mu gitabo cyo kubara, hari ahantu handitse ngo Imana si umuntu ngo ibeshe.
kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Yego. Ngo ibyo yavuze no kubisohora izabisohoza. Amen, amen. Haleluya. Hallelujah. Imana si umuntu ngo ubeshe. Kandi si umuntu ngo yicuze ibyo yavuze. Ibyo yavuze no kubisohoza izabisohoza. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Sifiwe Bwana. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nibi duhura nabyo mu gihugu cya Kongo, muri kubona intambara za buri munsi. Ariko hari abantu bafite amasezerano y'Imana. Hari ibyo Imana yavuze kuri kiriya gihugu. Kandi imyaka yatinda yateguka, Imana izakora ibyo yavuze. Amen. Amen. Kuko ari ijambo, ari Imana irindi ijambo yavuze. Ariya muri Zaburi bice 105 n'umurongo wa 8. Azavuga ngo ni Imana ngo izayibuka. Ngo yibuka isezerano ryayo ngo imyaka ibihumbi. Amen. Ibihumbi utabara, Imana iziyibuka isezerano ryayo. Amen. Tishobora kwibagirwa icyo yavuze n'icyo yategetse. Kuko ari Imana ikomeye. Amen. Reka dusoreze kuri Yosefu. Yosefu wavukiye hariya mu muryango wo kwa Yakobo, arahakurira, akazabwira abagenzi be, akazabwira inshuti ze, akababwira ibyo yarose. Ngo zatumye abavandimwe be bamwanga cyane. Bibiliya ikavuga ngo yarotaga inzozi, yazirotorera bene se, yazirotorera n'ababyeyi be, ngo bakumva azabayobora cyangwa bakumva azabategeka. Noneho ngo byamuviriyemo bene se kumwanga cyane. Igihe ngo kiza kugera agiye kubasura iyo bari baragishiye inka zabo cyangwa amatungo yabo, ngo aho bari baragiye bagisha bashaka ubwatsi bwazo, agiye kubasura ngo baragambirira kumwica. Ngo bagambirira no kumuta mu rwobo, bagambirira no kumugirira nabi. Kuko hari icyo Imana yari yaravuganye na Yosefu. Igihe ngo kiza kugera mukuru we umwe ngo yanze kuko bari bamwica, ngo baragenda bamuta mu rwobo, hanyuma barataha. Bibiliya ikatubwira ko igihe kiza kugera barasubira bunguka ikindi gitekerezo. Ati se uriya muntu dutaye hariya, buriya tumugurishije n'aba Bishimayeli barimo batambuka, buriya ntibatwihera amafaranga. Maze tukareba inzozi za Yosefu na amaherezo yazo. Maze ngo baragenda baramugurisha, Abishimayeli baramutwara, bamugeza kwa Potifari. Potifari aramugura, amushira mu rugo. Amushize mu rugo, akaza akora akazi ko mu rugo. Ibyabaye byose akora hariya kwa Potifari. Amaherezo aja muri gereza, aba muri gereza imyaka yahamaze ni myinshi. Umwami aza kurota inzozi zatumye Yosefu asohoka, araza arazimurotorera. Bibiliya itubwira ko
Yosefu yavuye muri gereza aza kuba umwami kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yego. Eko. Amen. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Bibiliya itubwira kuko aho bari batuye inzara yateye aho bari batuye muri ico gihe. Bibiliya ikatubwira ko baje guhaha baza muri Egiputa, bahageze basanga Yosefu niwe utegeka ibyo kurya byose byo muri ico gihugu. Yosefu ngo arabamenya ariko bo ntibamumenya. Ababaza amakuru abona yabitayeho cyane. Yosefu akatubwira ngo Bibiliya ikatubwira ngo Yosefu ngo akabanza akihanagura mu maso akarira kubera urukumbuzi rwa bene se yarabonye. Ntiyigeze agira umutima w'inzigo, ntiyigeze agira umutima wo kubagirira nabi. Abaha icyo bahaha barataha. Igihe kiza kugera abatuma na se Yakobo yari agihari, araza. Baraza baba muri Egiputa basanga n'umwami. Basanga n'umwami, barabana bose muri ico gihugu. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Hallelujah. Hallelujah. Ikiri mu gutuma abantu benshi bava mu byizerwa ni ukwibagirwa amasezerano y'Imana. Ariko mbabwire ngo abafite amasezerano yatinze, muhumure nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Imyaka yaba myinshi yaba mike, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Amen. Nagiraga ngo iri ni ryo jambo Imana yari yashize ku mutima wanjye kugira ngo turiganire. Ni ukuri tuzaduhora tuzirikana ibyo Imana yavuze, kuko byatinda byateguka nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Tuzatuzirikana ibyo Imana yavuze. Amen. Ibi bizatuma tubasha gukomera muri uru rugendo. Kandi tumenye kuko Imana iza yibuka isezerano ryayo. Kandi Imana atari umuntu ngo ibeshe. Ibyo yavuze no gusohora bizasohora. Amen. Haleluya. Hallelujah. Imana itandukanye n'abantu. Abantu bashobora kugusezeranya ibyo bagusezeranyije ntubibone, cyangwa ibyo bagusezeranyije bakibagirwa. Ariko Imana nziza yibagirwa isezerano ryayo. Amen. Imana nziza yibagirwa ijambo yavuze. Eko. Uriya Imana ifite ibintu bitatu itandukanyeho n'abantu. Icya mbere ni uko ariyo yonyine izibera hose icyarimwe. Haleluya. Hallelujah. Asante sana. Ni Imana ibera hose icyarimwe ku migabane yose. Imana irahari, ihabera icyarimwe. Ubwo ni ububasha yihariye, ni ububasha yisangije. Imana ibera hose icyarimwe. Amen. 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 Icya kabiri ikaba Imana ishobora byose. Nta na kimwe kiza kiyinanira. Abantu bibaha ubushobozi ariko ugasanga hari bimwe bananiwe. Ariko Imana yacu nta na kimwe cyayinanira. Icya gatatu ni uko ari Imana izi byose. Eko. Ubumenyi abantu tugira ntiturabona umuntu uzi byose. Ariko Imana yacu ifite kumenya byose, nta na kimwe kiyisoba. Eko. Imana ibaha umugisha kandi Imana itugirire neza. Tuzaduhora tuzirikana amasezerano y'Imana. Amen. Ni ukuri nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Imana ibaha umugisha
Amen. kandi Imana ituganze kuri iri jambo. Amen. Amen. Reka dusenge. Mana turagushimiye ugira neza. Ineza yawe turakuyibona ku manywa, ineza yawe tukayibona nijoro. Tugushimiye kuko nta jambo uvuga ngo rihere. Tugushimiye kuko wasezeranije Abrahamu amasezerano menshi, kandi uko yamusezeranije yose yarasohoye. Kuko uri Imana iza yibuka isezerano ryawe, ukaryibuka imyaka ibihumbi. Turagushimiye kuko uzashira mu bikorwa icyo wavuganye natwe. Turagushimiye kuko waduhaye isezerano kuko uzagaruka, kandi iryo sezerano turaritegereje. Ni isezerano rusange. Hari umunsi Mwami Imana yacu uzahagarara mu kirere nk'uko ijambo ryawe rivuga, abera bawe tukagusanganira, abera bawe tukabana nawe iteka ryose, kuko ari nta jambo uvuga ngo rihere. Mu izina ryawe Yesu, nubwo duhura n'intambara muri iyi si, tukibagirwa kubera ko tubona amasezerano yawe atinze, ariko uri Imana iza yibuka. Ukibuka isezerano ryawe, ukibuka ibyo wavuze, ukavyibuka imyaka ibihumbi. Mana turagushimiye. Komeza uzirikane ku mitima yacu amasezerano yawe, kandi tuvuge kuko tumenye, kuko tuzirikane kuko ibyo wasezeranije natwe Mwami bizasohora. Rasenze kugira ngo Mwami abacitse intege ubongeremo imbaraga, kugira ngo babashe gutegereza ibyo wavuganye nabo, kandi hari umunsi bizasohora kuko wabitegetse. Mahoro yawe nakomeza tuganze, umugisha abavyumvishira ijambo bose, kandi Mwami ijambo ryawe rigira icyo rikora mu bugingo. Tubisabye tubyizeye kuko uri kumwe natwe none n'iteka ryose ku bw'izina ryawe Yesu. Amen. Amen. Yeah, Amen.